Success the Winners Production. Abakunzi ba Success Official 250 ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana namwe. Hanyuma rero mbazaniye inkuru, ariko ni inkuru navuga ngo yica mugongo, ni inkuru ibabaje, ikaba rero ari inkuru yatugezeho kuri uyu wa kane tariki 7 Mata 2022. Ni inkuru rero igaruka ku gutabaruka k'umunyamakuru wahoze ukorera ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA Herimani Ndayisaba. Ikaba rero ivuga ko uyu munyamakuru yaje nyine kuba yatabaruka azize uburwayi bwa diabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Herimani Ndayisaba rero akaba yatabarutse nyuma yo kumara iminsi arwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Nyuma rero Herimani Ndayisaba yakoreraga nyine ikigo cy'itangazamakuru RBA mu karere ka Gicumbi, aho yari amaze imyaka isaga 5 nyuma yo gukorera mu tundi turere turimo Nyagatare, Rubavu ndetse n'utundi. Umunyamakuru Kanyumba Beata wakoranye na nyakwigendera Herimani Ndayisaba mu ishami rya Nyagatare yavuze ko yari umukozi mwiza. Yagize ati yari umukozi mwiza pe, yarazi n'ibintu mbere ataraganzwa n'uburwayi, wasangaga akazi agakora neza mu gihe cyako. Njewe nari ntaramubona yasebye akazi na rimwe. Ikindi kandi yarazi kubana n'abantu bose, buri muntu mu cyiciro cye. Soza no nkuru rero navuga ngo umuryango mugari w'abanyamakuru uhombye umunyamakuru w'inararibonye. Abanyamakuru bakiri bato hari byinshi bamwigiragaho, ariko n'ubundi ntekereza ko ibyo yakoze ibikorwa bye birahari, bazagenda byinshi babimwigiraho. Navuga ngo rero ngo Imana imwakire mu bayo ndetse n'umuryango we ukomeze kwihangana. Ni Success Official 250 muri bino bihe turimo twibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi. Dukomeze kwibuka twibaka urubyiruko rumenya amateka y'igihugu uko yagenze kose, kugira ngo ejo hazaza ruzabe ruzi ayo mateka. Rero twibuke twibaka uruhare rw'urubyiruko rukomeze kugaragara mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Twibuke twiyubaka. Success the Winners Production.